Taze toplasın gelecek yok. Elhamdülillah. Xudoy. Xudoyga shukr, Xudoyga shukr. Tug'anlar aldır. 12 oldu, 12'de tatrasan. Tug'anlar sanagıday to'sqolni oldiradi, chiqib olsinlar. Tug'anlar shashmay uchrashamiz. Yo'lda boshqa qo'shaqlar, o'zinglar suylashib qolsangiz. Uchrashamiz bari o'zingizlar. Qanday istar? Buna yerdan alışta olalım Tug'anlar. Assalomu alaykum. Uchrashamiz. Assalomu alaykum. Yo'lda chiqib olib, bunday chiqalım yaklar. Yuringlar. Kaç. Ana qisqim men tog'ay, qichdi. Bu yoqqa chiqarib olaychi. Bu yoqqa kelinglar, hadi Tug'anlar. Jirgiga. Sirtqa. Qanday? Ben so'radim. Assalomu alaykum. Qanday? Hozir shuni o'tmaydi. Erkinlikka chiqib olib qandaysiz deb. Men aytdim, men doim erkinlikda bo'laman. Odamning yuragi erkin bo'lsa. Yuragimiz erkinlikda. Odamning yuragi erkin O'zingiz qapasda bo'lsangiz, yuragimiz erkinlikda ag'ay. Siz taptoza inson. Genel men işin ettim. Gördüğümde gelme cürüğümde namazımda hastayım. İnşallah gördüңөр. Yürüktер. Барын gördüңөр. Алейкумассалам. Iğnenin uçuna yeli valar bir demet albay koştu. Allah razı olsun sizden. Oşuğa karabastan. Bu Kırgız sotun tarihinde birinci yolu oluş gerek. Hiç kanday künösü yok ekan, biroq künölүү dep taap bersеңiz dep жалдырашты. Mana shunday Bürüş dağı var aldıda. Bu şermendeçilik alamga ketdi bu şermendeçilik. 30 yılda bo'lgan emas. Tuzul emas Kırgız sot tarixinde bunday narsa bolgan emas. Mana oşuğa karabastan dagı mana 30 gün dep minutuna çeyin, sekunduna çeyin esepte. Olturuşkandı bu bunday bir. Allah siz menen. Aman bolsun. Bunun bağrının ardında Allah nasip kılsa çok jakşılık var. Bağrında çok jakşılık var. Kuday kalasa. Men sizlerden şu yerden turganыңыздардан пайдаланып баарыңыздарга терең ыраазычылык айткым келет. Айрыкча айылда жерлерде Москвадан бери келген азаматтарга баарына терең ыраазычылык айткым келет. Sizge Sakhalin'e salam. Сахалинден geldik. Maga бұл жерде отыруш эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде эч кандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло албайт. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го жана ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы сынбайт дагы Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо кылынышы керек. Если вы не согласны с решением суда, Вы его не обжаловали. да, Теперь как почему не будете? обжаловать? Посмотрим. Ваши действия в дальнейшем. Есть еще срок, Мгм. есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? И не признаете его? А вы считаете законным? Нет, ну это же Почему вопрос. вы не же обжаловали тогда? Не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел, Мгм. все еще впереди. Surollarda gördüңөр, аманда. Сроки есть, значит, еще решение обжаловать. Сроки как? В соответствии законодательства. В соответствии законодательства дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. Денсаулығыңыз жақсы? А вопрос мандата вот спрашивают депутатского. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ушул 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Биссиз эле. Мандат маселеси, биздин мандат Аллага шүгүр. Ушул мына ушул болуп аткан нерселердин баары ушул мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыздар. Ошол үчүн гана болуп атат. Башка маселеси жок.
Biz güreşip kelgenbiz. Biz soňky demimiz çykkança güreşip beremiz. Allah. Kuday kalasa bardyk jakşylyk bolsun. Jolugabız da, amançylyk Jolugabız dagı. Allah nasip etsin. Jakşı işler. Jakşı alыңызlar. İyi gelip. Allah'a emanet aman eşin getip alыңыз. Yok, qanday? Amansın da, yaxşısın. Qanday? Ayısınmı? Жақсы, жігіттер. Аманшылықта, жақсылықта жолығалы.